ielu e wha. A sua lau tuspa ia whawhelo atu le nei ta au le tatu e ngalotu. Le wao sina se o tatu whanau. Whawhelo ia tu Samoa. Ala atu le o unanga le TV, US, ia whawhelo ia tu. Swafolo tatu o li ia Yesu. 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘𝚡 whaitau. Ua uma I aso o na o whaasanga e leo umata I le langi o au o ne pukanesa o na au toe a tamai e lea o na o whaafitai e lea I le silisili ese ua o whaane ne e atu fo I mavivi I atu I a te ia o le soifua e whaavavau o lana pule o le pule e whaavavau lea o lona malo fo ye au tupula ngā lava lea. O I lato umba o e no nofo I le lalolangi ua peise I wale ai I lato. O ia whaia fo ye tusa malona fina ngalo I au ole langi. A toa mai o no nofo I le lalolangi. Le ai se tasi na te tau fia lona ao. Pe whai atu ia te ia o le a e le mea e te whaina. O le nei. O au ne pukanesa o te wha manu atu, ma vivihi atu, ma wha ne e atu I le tupu o I le langi, e wha maoni ana ngā luenga uma, ma o na ala ua tonu, na te mawhaia foi o na wha maula loina e o Sava Valley, ma le wha maua lunga, ma tai o I lima sufa, sulu lima le foi upo, Whaitau, o tau o le malama o le larangi o tau. Le mawhai o na lilo le ai wa tu I lunga o le maunga. La tau te le tuina fo I le moli I le tua I lalo o le me fua I saito. E tu I lunga lava o le tu ngā moli I a pupula tua I e o I le whale uma. I a whapea o na pupula tulo o tau malama I luma o tangata. Ina I la tau I loa la o tau a mi o le lei. La tau te vivi I tuai I lo o tau tama o le langi. At the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven and my reasons returned to me. And I blessed the Most High and praised and honor Him who lives forever. For His dominion is an everlasting dominion and His kingdom endures from generation to generation. All the inhabitants of the earth are accounted as nothing. And He does according to His will among the hosts of heaven and among the inhabitants of the earth. And none can stay His hand or say to Him, what have you done? Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, for all His works are right and His ways are just. And those who walk in pride, He is able to humble. You are the light of the world, Jesus said. A city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Whamanuia mai o ele atua. Ila o fionga. Alleluia. Sa whaile as whanau o le matu wahinga na nafi. Ona matu whailoi ei lea manisio. We mau tofi le kalesia. Le fisile mai lea o le tasi ti akono to ina o le matu wahinga la uleta uolo na suafa ma le pulenga ti akono to ina ai. Rev. O le aso si le fia le tūlanga o iei Samoa i le taimi nei. Ona o whai atu lea, whawhitai wa e whisili mai, ma wa e whisili mai, o a o le whaiwhi au, ai te leo whisili mai, o a o seisi tangata. No, le lau tali atu whaiwhi au I lau whisili. Lua sila sila e wawa iei tangata Samoa I le mea olo iei tātua turu, o le sila sila whale tangata, ma le sila sila whale tua. So o te amata lo whape atu te akonto ina,
O le aso manatu le ngase le tula I mele tunu. E iai sona fesota inga ma le whawai. O le atunu. Whawai le atu. O le asa o wa ai I le tawivinga ma me lo whai. Ia pe o le tātou ai lava. Na pau lava me o tutupu mai. I lo tātou o tunu. E ana o tala lea. O sa moa e whawai le atua. Na whapewhea na tau nuu sa moa I lea whawai. Na whapewhea ona tau nuu le tō whā loloto. Ma le tō whā alu mamao atua a ua mawai. Whawai le sa moa I le atua. I ua lau si le fia le atunu. Te a kontoina le tali o le fisili lea. Ai au ngane wha manatu. O le whawai na whawai mai o na si la fia I toi ina le lima o le atua sanga ioi mai le sa ilinga o le malotu do tasi o le tulu. O le whawai na masa ai le toto. O le whawai na whata whea ai tua a ua mawai. O le whawai na whai ei whinaunga I le ao ma le po. O le whinaunga I le I ngu ai loto tangata sa ili atunu sa ili malo. O le whawai na whaleo a o le unga o le asa. O le lato tau tinonga lea. O le toto na masa. O le whata whea. O le pule sea. O le alanga ina ma whaleo e le atunu le tau I vinga le namea. Na ngai o I lava I lalo le a ao sovereigni o le atu. Na fua mai ei o na ta oto le whawai e whawai sa moa I lea tua. Aleluia. O lona winga. O mea I e tilo I ei Samoa. E accountable tangata Samoa I lona loto I fale I le whawai. E accountable for I Samoa I le wā mātu nuu ese ole laurangi I le whawai lea. E whape whea ona moli mau tangata Samoa I lona loto I fale. E whawai Samoa I le tua. Whape whea ona moli mau le whainga māloa Samoa I le tawilinga o māloa le laurangi ole atu nuu le nei. E whawai I le atua soifua, le atua le tama, le atua le alo, le atua le nganga po I. Aleluia. So le ngalue mai o le atua I o tātou teimi. Le ala le ora sau whai atua, ti akono, o le mela le tau te waaie. O le fua, o le aa e ma fua mai, ona o le accountable o Samoa. I le whawai lea. O le waai lea whawhai whiau. O le waai lea whale tangata o le atua. Sad to say, e lea o le waai lea o le tele o tangata o le atunu o loo waai ai I le mea lea. And God sovereignly, longa lue mai ai la le atua I le teimi ma le teimi. O le whamanatu. O le whamanatu I le tangata. Le mea lea. O le whamanatu I le atunu I ana. Iana polosesi mana tinai mana alliances ia iloa e sainga o le o Samoa e whawai le atua. Ia iloa e ikia o Samoa e whawai le atua. Ia iloa e New Zealand, ia iloa e Australia, ia iloa e le lalolangi o Samoa e whawai I le atua. And the government of Samoa is accountable to God for that. E o foi lai o tātou loto I whale, e whape nāla o na accountable o mai tangata Samoa. Are we witnessing o mea tātou te whai o se moli mau? E tau atuai o le atua le whawai. Now, o tātou whawai lai ai, atu lai mai le whainga malo, mai le whainga malo, e tami e ngai e sui le whawai. Tātou ngai e sui le whawai. O le mea siri lona matautia. A vai e whawai tātou I le atua. The implication is o le atua le whawai. O le atua mausali. E le luliua. E le suia e sesi. Le atua soifua. Ma le whina ngalo le atua soifua.
ma le malaonga o le atua soifua i le atunu o le tatou te olai. Now, fai mai le tala tu spaia, o tu le whawai, le si an toi suia. O mea mala vai fai e tangata o le atua mai le taimi, e fai e tusa ma le whawai. Nobody has any right to change the foundation. O le pule le atua, i o tatou langa whatangata o le atua. Sad to say, e iei teimi, a whai e manao se teu mo le whawai, e teu mo le manuia a tili, ma le taita ina a tili o sa mo e whamausari le whawai i le atua. Sad to say, e iei teimi e manao i tangata e sui le whawai, o le tau whao whinga mai o se mea se tonu. O le tau whao whinga mai o se mea, u whapena ona, ma fau iei tangata. And our government needs to be honest with themselves. Is this for the sake of the nation? Is this to further the witness that this nation is founded on God? Or is it a way to give way to the evil desires and ambitions of man? Now, having said that, kusi lalo le makua lo la ngole la foyak. O le sovereignty o le atua, ma le ngā wai loto mau o ona tangata whatua tua. O le autua no le launga ma wha ma aire whalongo, langa le la alu la kua la launga e kuri le kaimi, whai mailu a kau vai wa uma. The sovereignty of God and the loyal submission of his faithful people. Bless your word, Lord. Rua mai ronga nga poia ia la tō umo le tunu o whalongolongo mai le nei sa vali. Le malu le tunu o lo whalongolongo mai nei o nanga. Te talo i lo nga poia i le lagona tangata lo whina ngalo malo sia au whatuatua. Lo i ta wina o tangata le li tu sai malo whina ngalo le teimi o lo. Atu iei. Hau mai le valeo le mea whainga luenga. Ile tamai o oele atua suafo Yesu. Amen. Hallelujah. Na tatou whaita wina le tau tinonga le tamalo ne pukanesa. Le tau tinonga le tamalo. Na ia tau tino ai pule le atua i malo tangata. E pule le atua i lona whingaro i aulangi mai no nofo i lauelele. O tangata umalo o ilungo le fonga ele fa mai tau tinonga Nebuchadnezzar, they are nothing in the presence of God. Pese ie ola pese ie lo yai mamalu siri ese matau tia, they are nothing before God. Ma le tau tinonga le na mai o le mele o Nebuchadnezzar o te fa manu atu ile tua e pule fa vaule tua e pule lo na malo e me uma question. How did Nebuchadnezzar reach that confession? Na fa pe fea le tupulea o na o iai I le mele. Ia le winga la leo le kako savat. Na o na le sovereignty o le atua. Ma le loto mau ngā wai a o na tangata I le lalolangi le na. Challenge mo tātou nei le loto. Ma ta eo. Fai mai le tala tu spaia o le pule ale atua sovereignty na o ai utai papurania. Okay? So the outset o le tusio Danielu o lo tala noe sovereignty le atua le tala fasol pito. God is sovereign over history. La le history. Le tala fasol pito malo le lorangi le teibile na nei matayao. Sovereign God over history. A ina le fatanga ina le tua e pule ona pule malosi mai le tua. And we see at the outset of Tushara Kole, when God is not allowed to rule, then he overrules. Lela au mai le ngana fai go fienta tu no. Leo tatu baba ya tui ile malo malelo.
leo tātou vavea ia tua ia Papelonia, le tupo Papelonia, Nebuchadnezzar, ma tani elu mana warito, tolu le mana tawhianga sauta, na ame ia o, because they failed their witness, wale fail la to moli mau e winga i le atua, a le onga lea, o i matangata loto mau i le atua. Ma tātou vavea ilea, e le alu fua na ale matau poe wha, o wha kasi a male kasi, lua, kolu, wha. O i leo ke mga challenge, sei ka kou ma le tala Yesu. Leo o kama iei kukongu o Papelonia. The witness. Le ngā wai loto mau ai la tau ia. Ua whaila mana onga. Ia wa sui ngō kama ia. Sui ma me ai. Tanga le pora kalame le tupu. Whafonga la ia. Whai mai le mata au pu mua. Ona manatu leo tani elu. Ele anga le mea. Dale winga le kala. Ona manatu leo tani elu. Ma manatu e tani elu. O ia o le tangata o le atua. E a whaina ilana moli mau ilona atua. Pe a whaila mea. Lea ua tonu ilona manatu. To be faithful to God. Ina ia wha maoni le atua. Mga wai loto mau le atua. He's gonna say no to this. Challenging. Langa leo no foi tonu le si o mianga ole. Pule esa le pule. Challenging mo ta tau tangata loloti tu tonu o whainga malo. And your witness. Lea lau whamantala tuspa ia ua loto ia itani alwe whaile melea. Whai mai ale tustal. Ai ngalue mai le sovereign o le tua. Whatupu le alofa o le taitai aia i lato uma ia. Ia tani elu. Ma natu tani elu e. No. Ele whaiale melea. Ngalue mai le lima sovereign o le tua. Whatupu le alofa i le taitai au lea. Ma tu umalia i le mea le mana o iei tani elu. At the end of the day, mata upu mua. Whai mai a. Ua au mai la tau ia. Ma sue ele tupu. Ma tala ele tupu. Tusa malea o in. Whai mai le whai ugora mata mua. Ua iloa ele tupu. Le ai se tasi o Papelonia atoa. E tutusa male alu o kama ie ko kolu. The faithful, loyal people of God. In an environment politically right. Ai famale tala tus pa ia mata mua. Ai na fa tupu ele tua ma foa ia tua le tamai ia te ila toia. Sovereignty ele tua. Maranga wa i loto mau ona tangata fa tua. Le anga e ui na fa le tonu i sara eluma. But there were faithful people that lift up the toes of the witness. O e na lato uale le sulo le malama o le moli mau o matou e au ona ia Iova le tuo le po io Israel. So le winga le tala wa maofa le tupu o Nebuchadnezzar ile kamaia. Now imagine le galue mai o le tua i le loko le kupu le mele. Wow. Kaukia. Yeah, ilako wia. Greater than all. Praise the Lord. Let me fai mo kuku aku. Le tatou moli mau fa loto I fale. Tatou moli mau fa loto I fale. O tangata Samoa uma. Tatou I le mele tau te iai. O tau iau tau ngā luenga. Ma tau finga o leo fa pena ono iei. Le taua le moli mau. Po fele mea ngai iei le melea. O le ngā wai loto mau lea le tangata. Fatua tua. Na te iloa le whawai o le tua I Samoa. He's gonna shine. E longa na mewhai. E longa tomai. E longa whamaoni. E longa. E stand out tala tangata le wai. Because this is our responsibility locally. How are we going to bear witness that this nation, I am this nation. You are this nation founded on God. Tanielu elua. Umalena. Ufale miti ya Nebuchadnezzar. Le miti
miti ele ma fai e tau la itu mo tata mai o paperia ona fai a walonga Danielu wal wat foi Danielu fai le bol ma le tu pue tu mai sevano ona o faali atu leole o lo miti fa lo mai la ngor kala masang apa si popo mo Yesu ole ale men fai Daniel Samoa. What did this faithful man of God do? Wa kada le fono totalo. Ole ale to la igor fontalo. Sei sai le tu ole tu fali mai le wingo le mele. They prayed. They didn't pray to God for what they want. They prayed to know the will of God. That the talo ina ye lor fali mai fina galo le tu. Fai mai ole le tala. Ua. Alua tu Daniel. Fa longo le upu ya just tu. Fa poi le mele. Ua talia tu Daniel luma le tupu fa pet. Ele ma fai e popoto. Ma va fa tau ma tau la itu. Ma e popoto I fetu. Ona fa ali atu ile tupu le meu. Tupu o lilo la na miti lea. And then what? A o iai lea tu o le rangi Daniel said. O lera te whaalia mea ua lilo. Ma whaelo mai a Nebukadnezar le tupu o mea a o mai yaso amuli. Then Daniel whamkala le miki. O le ale iunga, ma tau pue lua. Whasuono. Ona whapau whaoa I leo Nebukadnezar le tupu. Wa ifo ia Daniel whalongo le rei. Wa whai atu la tau te avatu ia te ia si taulanga a toa mea manong. Ona whai atu le tupu ia Daniel whape atu whalongo le mai. Whalongo le mai. E moni. Nebuchadnezzar says. E moni. O lo o tau atua o le atua o atua ia. Male ali o tupu. O le whaali foi mea o lilo. A wawa e mawhaia o na whaali o le nei mea salilo. Le sovereignty o le atua. Mana ngā wai loto mau o tangata o le atua. Mai le maofa o Nebuchadnezzar le tamai o le uri e runga. And God was doing something in the heart of that man. Longa lue ai le atua. I le matau mua. O tau tino Nebuchadnezzar. Al tau tinonga Nebuchadnezzar. O tau tinonga. Ele suia na loto I le atua. Ala na tau tinonga. Lo o tau atua. O whanga e tia le loto. Ma le mafau fau. E moni o lo o tau atua o le atua ia ma le ali o tupu. O le faali foi me lilo. He acknowledged that. Whapea o le anō o tātou tangata Samoa. We acknowledge o lo iai le atua soifua. O lo acknowledge o le whawai lea. But God has nothing to do with our lives. We haven't have any conviction at all. Just listen how Rich said. Daniel Toelupe. O whawe Nebukadnezar le tupua. Le tupua o polo ina I tangata ia ifo uma tangata le tupua. Whapei lamo le tabilinga o malo asonei. What? They are trying to make the government God. It's a worship of government, man's government. Tavilinga le alarangi le follow mai el tuspaia. At the end of the day, then the government becomes God in our lives. Kavilinga le Samoa a ke enga le mele langa ke le mamala kala kuspaia. Ma le folanga mai o le fala o le fionga paia. Ale tua o le mata upu atole ma ngaru mele langi. Ya ave uma ka ko fa mo ngai le malo. It's been practicing the talafasol pito. Ina. Now that told a story. Tu mai foi le nga wai loto mau kamaia. Le au fatua tua. The faithful remnant of God. Matou tele ifo. Nebuchadnezzar, no. Matou tele ifo. E mafai lo matou tua no la vei mai matou. Ai ale olona fina ngalolea ile afile.
mau te o ai le afile ai mātou te le ifo e tupula. Wow. Wow, 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 wow. There's so many times mo le challenge sa tangata lotu malu tatou whamae, we compromise. And some of tatou whapena, le vung tatou wo le taimi, whapena e o na la fuaia tatou conviction. Why? Langa wai fiola. Wa fiola. Wa manga ele kupe. We compromise our conviction. Olele tala Nebukadnesa il falongo. Wa fayatu Nebukadnesa wa fapeat falongo le kala. Ia fafetaya le tuo sataraka. Me sako ma apediniko. Ole na wina mailana angelu. Wala vea ye yana au na again an acknowledgement of God, but not his God yet. Fai lo le tuo sata raka male tuo la we pelu e leo se fai lo inga wa fai le tuo mona tuo. Listen to the language, the narrative. Ole melea o te pule ai se nu pose ngana se na te fai se upu vale ile tuo sata raka le tuo tanielu me sako ma pteniko ia vai ni hina la tuo fai foi la tuo fale ma fale fa tafuna. My God, my. The witness of this man, ola to wala wa to ilunga le fua. But they say, no. Le moli ma wale Israel sa ka nga fai o Jerusalem. Wale fai. Ma fua mai fele fai. Ma fua mai lunga ile, ma fua mai lalo. Le wo inu es. E tusi mai ele story ma le fani linga mai tato. Ma le challenge le tua, sovereignty le tua. Ai le ngai yoi, ngai sovereignty le tua. E ngai yoi fatasi, ma le ngai wai loto mau ona tangata fatu tua. E fai le moni mau. E winga i le tua soifua. O le nei. Den ka ko mai lo mkau poefa. O tato i loa le biti. O tato i loa le whainga le talau. Wha mawalunga le Nebukadnesa. Wa sautan yelu fai atu ye falinga mai le tua. Ola fai o mamangu ke ai le bukia. Se ya o ina o le tua mai lo le tua. O malona foi mai lo Danielu Nebukadnesa. Leo e falongo ye ta. Na amata mai o le tua sa ta raka mesa le tua Danielu. Le tua la wa engalena, le tua la wa engalena, le tua la wa engalena. E o mai mata o polefa o le nei o a le Nebukadnesa o te fa manu ma o vivi ma o fa nei le tupu o le langi fa ma oni nga luenga uma ma ona ala o tonu uia na te mawhaia na how did Nebuchadnezzar reach that conclusion? The sovereignty and the loyal submission of his faithful people. Lela o tatu o mai. Fai mai le tala Yesu o tou o le malama o le laulang. E le lilo le aia tulu o le maunga. E le lilo le aia tulu o le maunga. La tau te le tutuina foi le mori o kule la o maunga. No. Ngala kule ai lu o le maunga ia loe ka uma. Ngala na fa ola le mori ina ia pupula mai loe tanga ta uma le pupula. Fai mai lo le Yesu. Ia fa pena ona fa pupula atu lo tau malama ile lo langi ina ia vivi e hei tangata i lo o tau tama ile langi na pupula la le malama o kama ia i paparangia tau nu ai le vivi o le tupu o Nebukadnesa ile atu ai au mai ai le lo ia lo tatou o li a te tatou faithful people of Samoa. This is how you shine. O le tatou moli maulea e poiti lo tatou whawai. E whapea ona whaia tatou tala. E whapea ona whaia tatou watinai. E whapea ona whaia tatou policia. E whapea ona whai every policy points to that.
because this nation is founded on God. I would not join Lord Fafita will Muslim in Longiato. Al family Muslim, Paul Feleme, Paul Fair for anything I'm out of Muslim, the Sharia law must reign. E pulea umaga makai kai umaga kusum male fa vai fa Muslim. Wa umakula fogo fa vai Muslim. We Christians today fail miserably. Tatou lai le mele wa tatu yene. But tatou va vai is challenging. Fa pe feo na tatou va vai le mele. But ko lue mai o le tue tatou e lu. The mele. It's a call. Are there any faithful believers in Samoa? O ilato o e loto mau, nga wai loto mau, loyal submission that this God is my foundation. O lo wala e fa vai le tua soifua le. O la unga luenga e fa vai le tua soifua. O la unga nu e fa vai le tua soifua. O polosia mangalua ina le malo Samoa e tau tala le tu ese. O mea uma e fai Samoa e tu watu le lorangi e tau watu ai o le tua e fa vai Samoa. And we fail miserably. Ina ua poto mai tau pulenga o atunu. E fono i Samoa. Ona le saua le tupo o Petania. Ai fafitia ile usu le laina ile fua le malo. O Yesu ai na fetu. Le failonga o Yesu na maliu mo Samoa, and we deny singing that. Why? We compromise our foundation. Tato wo ai le peo le temo le mana onga o Israelu le ulu ai tupu. O le mana onga. A mai soma tau tupu e fa pei o give us a king that will rule over our lives like all other nations. Well, God granted the desire, but that was not his perfect will. That was his permissive will, and the whole thing process was a chastisement from God. O le pule e fai maoinga. Look at it, tato mo dato me. Now, na me laikia, sorry me laiki. On tau tia le sovereignty o le tua, because God works big things and small things. Le tamai me len kako kileia, tato e mafau e le so time le tua. It's okay. What's wrong with that? To the faithful of Samoa, denying, proclaiming that lines is the whole thing. So shine. Le temi le o tatu ye nei. Ma le mea o tatu ye. What kind of king do we want? Fa fena mo li mau tatu ye le. Sili o leto. Tatu o tunu. Fa befea. O mato felu ai bala o tangata re fa mo le mole titalo mai mo tatu. Fa kuia le lei. But I wish that most of the time, what do you want me to pray for? How do we want? That to fale Samoa, sovereignty o letu. Marenga wai loto mau o na te ngata fatu o tua. E leo galue mai le tua e kai kako e koe whaai atu i hate. Mare tau tinonga. O lau tala mule na whaila uso te a kono to ina lea. Nei ai se Samoa e manatu e tali mai le atua e tali lo na mana onga ngaka inga e whaia. God cannot be used for any human ambition. No, he cannot be used. God only answers the desires of our heart that relates to his kingdom. Revelation. Afai tali mai le tu fa fen tali mai le tu ele mele fe so tai malona fina ngalo male fa vai o le tu nule nei fa fe fe o tali mai. So how do we shine? Na ole tu. So let's come by la uma kai. Samoa is the law
Lord over our life. O moni ni tau tino ngā whawai mo i o tātou o langa. I'm coming to the class level. Every individual Samoa. Wa whai e su ma li ma whaola i lo wola. Because e le ma whai na e ngā wai mori mau i li. A whai e le o li e su i lo wola. Wha maulalo ina i whai o ia ma wha li ma whaola i o tātou o langa. And the next things, le tau tino ngā lea. E kana ngā wai loto mau. Your loyal submission i le tua. Whai e o tātou whai. And our foundation stand. Tātou mōli mau lea. Tātou mōli mau lea. E whasino. A whai ana o au e tau lea tunu. O mea uma o te whai. O mea uma o te awhiai. O sa iringa uma e te whai. Points to my foundation. God is my foundation. It's a wake-up call. Samoa. O le ale te talo moli mau o tātou leo whātou. Yes. Whai lau whirwhiringa le mele whai nei. Whai lau whirwhiringa. Whai mai le talante a kona toina le rev. O mā kounge e a whir ka whiringa le. Mau te look forward, mau te o mai le sa. Ma se i mātou whalongo i se fionga le tua mai e te iala i o mātou lotu. Au le mele tuku, ua mātou o mai, ua atiri ei na mafia fia le ngasa. Alo. Wha mai le tala le te akonto ina lea. A voi ke mau support kia, then you personally contact me, then I'll give you the name of te akonko but not in public. Wha mai le tala rev, e iei lea ulon whai au o le mātou pūlenga, o whapenao na lau i tangata, o le pākile o ke lango inga. O le melea, o ko uma longo, ngofo i lalo ka inga. Ia pālo ka uma malango inga, uma lava, le pākile. With due respect, how foolish and how unwise. Whapewheu tato moli maul whawale, whalo mai lar ka koulo. Whai lau whirwhiringa. Ai whapewhena e ta talo moli mau i le whawale, le atua whawhena e talo. Whapewhea. This is our prayer. Okay? Okay? This is our prayer. Le atua, e se sila fiau mako loko. A o kai amo kalaku, e leisi singa keilo. Ai whai lo whina ngalo. Ai aua nei whai o mato loto. Let your will be done. Fili mai e lau pule. Le tupu. Ia matou le whapei e o lalo. A kungu uma o le lalolang. Ao se taita inga e tu maua lunga ai Samoa. E whawai e le atua. Let that be your will. Oh God, a o mato mana onga whai vavale. Today, a whai mai tangata rea pwei mo mato, they are telling me ta talo iga ia mako malo. O lo whai mai o te talo. No, I won't do that. Whalonga mai. Whai whiau. The witness that points to this foundation. Witness. Yes. Kau kia lea. Wana ngā wai. Ua, lawyer submission leo kako roge. Wa umang fasala lau sui kau wa. Ol palok. Now we see le vai ino Samoa i le loto mau o tangata. I pākia. They are loyal. Kalangoa i kuspa ia le melea. Klai me foi kawika, foi nkaya, foi mea kawika o mai ia e sa loso maul pule anga saulo. It's just natural. It's just nature, human nature. All right? Ai a whai o oele tangata o leto. At the end of the day, e ke kakalo ia ku mai le pākia le fast. E ke kakalo ia koe ku mai ku le epa. How do you pray?
At the end of the day, hear me and hear me well. This is how you pray. Le whaao na whaia le tātou wari. O lau mana onga lea tua. Ai aua nei whaia lo loto. Ai a whaia lo whina ngalo. A whaia tūlai mai o le whaas au te nei pālota le whaas. Give me peace to pao. A whaia tūlai mai le hensa pipia o mga tūlai mai le whaas. Give me peace to pao. A whai fwoi leo le vaenga o male alo loko o mga koe fia ku mai fia mea o le ku mai fia me au mai le file mu o te ngā wai ai i le atua. Whai mai le tala ne puka nesa e pule le atua i au le langi mai e no nofo i le whonga ele. O volenti o le atua. Iau whapena. Whea le te iei. It's okay. A whai o le talo to mau i le vaenga lea. O lau choice i nga. But you are accountable i le atua as a man and a woman of faith. Okay? How do we pray? How do we pray? I le atua. Kako mori mau. Whalango mai. Kako mori mau. Kako mori mau. Tato mori mau. Whata ngata o le atua. Mai na whai pese. No compromise. Ita mi wono. O walo kako mu i ei. Karia uma kako sui o ei. Amen. A uma loi paloka kako o mai o fele mea ngā iele mea. Kako mai masi o kako lima i le atua. Ma whai le tau tino ngā nepkanesa. E pule au e le atua. E sovereignty ai. I am a man of the word of God. And nothing happened moved me. Nothing. Because I understand the sovereignty of God. Le pule au le atua. Walona lima. Hallelujah. My last color kia konko inga. It's an insult to God. O le fati ngai le atua. Le tatalo tangata i le atua. Ina ia whaelo le whina ngalo. Ai paloka o ngole mea waku urkanga. That's an insult. It's an insult. It's an insult to God. It's like ele ulang ia kua is a tala mai whailau whiwhiringa. Ai o ki whiri ka ngakai kele ele me ku mai lau kanga. Ai o te loto mau i le mea ngā mau wailau whamau ianga o ngagafi. O ka leo ko mau lango le vaenga lea ngā lainga o kui o le mea lea. It's an insult. Let the prayer of our Lord, let thy will be done. O mga o i, le ngā. So a whai o i le mea le ke whalala ai, whalala. A whai o le langu mumu ke whalala ai, aua le whakanga whalala, makua whalala. A whai o le langu moanga ke whalala ai, aua ke whalaka. Whalala. A o le unga o kako whalala. O le kako whalala le pule sovereignty o le atua. Okay? Okay? O le atua. Oh. Pia le atua. Whai leis ka ngakanga. So le, si e ure whai ia ma me o le ai wha u mai fuo muku ia au. Let's sing. Hallelujah. Fulai mai. Sila lo fama
tasil tato talo muri muri male talo lo fai jo ma langa uma le atua so moreni le pule o malo uma o tangata e le lilo ma to loto i lo sila sila alofa mai a Samoa le atunu na fili fili e fa vai ya te oi ta yala na mato moli mau fa tangata nu e fascino lo mato fa vai ta yala fa nga malo e pule a Samoa le va sota i mamalo le lolangi ina ia fascino me uma ilona fa vai so e te sila fia o mato loto male ngalu o mea o lo mato fasanga ye ai awana i fai o mato loto ai a fai alo finangalo le taitainga e te finangalo ai e fatulai mai le ngata e taitaia Samoa ai a tu mawalunga i le moli mau o Samoa fa vai i le atua i le sua fa Yesu amen. Praise the Lord. Atu walala ilalo. Toelupe, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital
of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the western wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi alo ngo su ala ulu le fo matamua sa longa i fo fanga i ampalauri ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu male se lua afe su valu ia sa ia isa no malanga tua i sa elu sa moa na tunu pele o te faaftaile atua o nava no le lei ia te tonu fo lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia pro no le atua ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi ia le mi le lua afe lo lima lo fa pena na ia fa moe le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga pe ai se noa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo o Livi ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lorangi le mai o le fio mai o ia ma tu vai on ao le mongo o Livi e fa fia ngai ma le malu fo ile samo a fia loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atupu fo ia lo no le leile tato te malanga tu ai ia Israelu awale ingalo ia te oe famlianga le tua ia o lo tatia yo talima ia ta uala volo ia fuanga fa sotai pulenga tato Global Kingdom TV ia mapuki e lo so vanoa awale ingalo o se fia telefone lo nei tangata ona le tasi se site lo fa pena ona tala no matus pa ia tau sanga umala va lo malanga lo failoa mai ele au la to le fa pena archaeologist ona maua le vaenga ma le vaenga o le ben la fia ile nganga mi sia i no pa ia Samoa ta pena le lua fe lo lima o ina te lo polo to e tul maunga Olive ia e fio mai lo mai Yesu o sang el funie le tua fa via fo fuanga ma plan mai le nei tai mi se o atu fa moi ona o Yesu. God bless you. Five time. Hello, Talofa Lava, Pulavinaca, and Shalom. My name is 𝗗𝗜𝗦𝗏𝗏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 
2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam, talo falava, wa paanga kato Global TV so se tonera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga 𝚟𝚑𝚍𝚎. Ia e se tau so ole atua, ia o se mesa famanina ia ole te la mea le lei uma ai o se o lungo le mango filua ingale na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia dia ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa ile tu ia awalo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai ngele tu nganga luenga ai o lo sila mai mo manei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato kopoti di ta sanfo ia fio mai tala mai au ta wo yo lo so te o ngole tua fa yo lo totalo ngole tua ai mana ia fo lo o e te soli foi
Kula au le tua sa malanga lulu ia te te ne mo e finis fa monang ia fi mai tala mai au fa fo Yesu Kristo. Amen. Toelupe and Shalom. My name is 𝗗𝗚𝗦𝗙𝗡𝗏𝗟 and I led the Psalm delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say, going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. 𝚘𝚏𝗙𝗏𝗏𝗟𝗏𝗏𝗏 Lemalu Samoa ia o lo wingoa o Ioelu maninoa ile tausanga e lua afes fuluvalu ia o tausanga le na tatala ia le li isa vanoa o te malanga atua Israelu ia o se whatupuina lava le fia ma le oli ona talitonu ese fole faitau le afio ngā le atua. Ia ese fole vainga ina wahalu ma vaai matu lau ele. Ia tele lava ni lui tau na o mai. Ia e pei lava o le na o vaai ai le vai tafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 5 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengainga peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wawa noa le lei lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atuai, o no le swafo Yesu, Amen. Toelupe lava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei awa noa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oe. Pe a whai o ia te oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafi o te fia whaasoa ia te oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo o iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a mo li mau le a fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea,
lau ele o la au toto o mea uma manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia e maua lo wa noa tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe pe a whai e te fia malanga i le nei malanga o lo o tāpena nei ia ona o le suafa o Yesu. Amene ma amene.